Yes. And then ha ile go ka hara lenyalo o etsa jwang hore lenyalo la hao le be monate le o sebeletse wena o le motho wa mme. Ke hopola re le hona mona re kona mo ntho sheng yena re shebeletse ke memo wa Limpopo ke Limpopo are ona lwana haholo le molekane wa hae but a qalela ho shebella Dr November it's a sheba Dr November then baba right ka ra lapa then I just re man re ke itshware ke tshware reactions tsa ka le tse o respond and then ke be mosadi ya submissive are Dr November ke bua le wena so a ra sa le ke phela dilemo le monna batho monna o qeta ho nrekela koloi batho a le bua di teachings na ke ne ke bone Monday ha bane ba kenele le rato ho ha molahlekeng hona le batho ba bo Gauteng ba reng re batla ho tla re arranging a transport ka mo ka Gauteng re thewe but I the batho ba bang ba tlotla now mamedi wa Motheo FM ha etsa bonnete ba hore o ya le ka man ka KLK motho thola ticket di a tholagala hona mo then ka 11 o'clock session e tla be qala then that means yani it will be more important and more powerful because Dr November o tla ba shebile le tla be le shebane le batho e tla be le live le tla be le shebane le batho e ke etse tsena ke utlwise mamedi tabatse okay Momamedi wa Motheo FM taba tse monate nati ke tsena ho mosadi ya mametse o molaetsa ona o fihlang ho ye di 24 e leng laboraro ona o re yang ro shebile Dr November e leng Dr Love ntate Teboho Thapong le nna ausi o lovely ausi o ule ka be re le mane KLK ka 11 o'clock re mema mosadi ye mong le mong ya leng ka hara lenyalo ya leng ka hara relationship la sa tsebeng hore o batla ho kena kapa ha batli ka baka la ho podcast ha kopaneng lene ka hara di relationship Momamedi wa Motheo FM tabe re dutse fatshe re na le session le Dr November tloho o tlo kopana le phutha mathata ohle a di relationship le a manyalo a wa tlise ho Dr November o fedile ka lefatshe la masingele re halala manyalo halala ha re kopaneng KLK mane ka di 24 le tla be e le laboraro ka 11 o'clock makeno ha re kopaneng mo halala basadi halala tseba go rata mona mo reng o fedile ka lefatshe la masingele yes ke batla o ba fedile mo go auseleke mo ba o tshwarang teng bakeng sa ditikete obane nna ntwe ena ya hore batho ba tla di fumana le mating ka pakila ke ka etshaba le nna ke tsaba batho ba tlo ba disappointed ba fihla ke la bona ba fitela go jalo o so tletse okay jwale to book your space hlo phone yana jwale o fumane to be safe, to be on the safe side. Yes Momamedi wa Motheo FM di nomoro tse o di phone-elang ke 079 083 3833 079 083 3833 tse ding Momamedi wa Motheo FM ke 078 398 3446 078 398 3446 ke le boila bolo auslerato Dr November ke kopana le motho mong o re honna arona ndate mo tlo mo tlola ke mametse le Tebo arana I'm done ka lenyalo ke sharp ka lenyalo ke batle lenyalo ke re ba no ntwe re bua ma se amang le mang because batho ba nana re lenyalo ke ntho le rato fela ke re ho yana auswaka being single asinto mang le mang isa that kantle ka mona batho ba batla acta bubiki le bo strong because being single asinto mang le mang independent as man when uno bua tsena we khona sure ka everything then go support o jo no bua so we khona ka ntho ngwe le engwe ne go support because ko tering ya totelo ke re ndate modimo ha yentse le to la right abalietse tsa la left ndate modimo na tseba re lo to la right ha e ba le ka tshwanela o jara mmele le ha le tlo gona le tlo email ene re hlola re bona batho motho ana le stroke ka motho ana le lotu le one o ya tshwanela o iswa spetlele lo ka lo fua lotu le gore net le mpe le thusane le lena because lotu le na le gone go be le balance okay ona le batho ba o tla thola ha na le letsola le leng o sokola ka ke re o swaka dintho tsena tse le di bua mo ha tsamang le mang so when o ikgantsha ka go ba mong
o tshwanetse bona le bogone ba o itshara because le gantsha ka gore le banga le qetile le a ratana le ratana le banna ba batho ba le thusang ba le thusang but ha le qetile le hlama hlong ha rona mo tlabe le re jotsa the way lona le leng happy le single happy and single ka re tsona le motho o thusang ke le na le bona batho ba thusang ke monna motho because ha o so sokola hantle o nka le yena ya teng wa ka next door o monkella le bana ba ai dilolo o mo mjotso tla rata bana ba monkella I did like a mupoka, did like a mupoka. Bona ho thata jo matsatsing ho buima to an extent nahana ho so le mme o so tshwanela hore le tswa ikwena le rekang ko wena a patalang di services ko wena a patalang di fees tsa bana ke yona di etsa o le mong o ka se di gone o na batho tsa di gone ba banga ba di gone ba se ba sebetsa mothatho wena mara ha gone ntate o founela ke bana ba o tlo le tswa ya leo founela ke founela ho ba tlonte le wena ka ngwana stakile ka manala that is why rena ba mme ba ka reng ba cheka miriana ka manala ko re ka re wa cheka ditlhare ntate ka nne di ka re ke ntho a qeto tsa sano ka re ba se manala bo se ke ba ime phomotse are ke ra ba rola di wiki tse di kwaetse thoko tsia wa bona le re tlo go lwa gala itse ba letseng pilinomi mo na slam family mo hlokomelang ne re tlalo o so ke batho bana ba nang le letule le lena ha o matle ho se batle ke o runa tebo o se batle ke o runa kana go le mano ene ka go tse di thole o maybe lo na le di responsibility o na le bo bana o bonana o tla gona o le mong ai mamela go and hape ke mo tse ke re ke tswa re le buiswa keng ke re le kopane le batho bana ba e leng di ba mautwa di stroke I don't know I can't understand this one ke rona le banna le bana re ke kra ba buella ba o tla thola gore o teng marahayo o tseba lo tile le tshwereng ke stroke le teng marale le shwela le sebetse le letso le teng hona le banna ba o jwalo maphelong a basadi a fihle a be teng mare be ka re hae o tholo re ntate bana ba lapile go lapiwa wa sokola o teng tato le no ba hlabile leng kokwana ha isale a tsamaya ka la maobane ke sonta kona hlabile leng kokwana o nkga pudi ka hano mosadi a tswang mona ba fila hore re ke le thata mosadi a tswang mona ha ba tlenetse mosadi a tswang mona ntho ha e sebetse ntho le teng magale ya ka mo tlebile leng kokwana bo no now you understand o sana ga ba tlenetse ba skela re kinyeletsa mona go re tsana go fa ana ga feeling eo o pusheditswe feeling eo ke ntate o nang le stroke ntate o wa le tuleshile I think session ya banna ya tlhoka no and it's very important because I think how so sheba tsela eo beside le khodiso ya bana because ntate morutu tla bantsa bua le ka khodiso re di background tse re tswang go tsona tsele go hodisitsweng ka teng re hodiswa ke batho ba bitter batho ba hodisang gore ba independent ikemela se ka ba wa leka wa matha ka moramona ya bona now those things ke tsona dintho tse leng gore di a build ya ka hare go rona beside that I think banna ba bapala role e golo ho destroya basadi to destroy manyalo and pomotse deep hole skala create dintho tse tlo hlakang re bue show yena ya fanda ga se ya tsona ba re etsa mosebetsi ba re etsa mosebetsi ba dintho e buang tlo ke nnete ke nnete o swana fela le session ya basadi fela o hloka la session ya basadi fela le ya banna fela because le bontate o bua nnete ba face di responsibility tsa bona ena ba qata di fela ba etsa gore basadi ba kopane le banna ba fela di responsibility tsa bona basadi ba no ka ofela ba batlelenyana ba wa ka le banna ba le mahala emotionally la ba se ba thola motho a right o thola gore motho tla a lemetse no nna le mosebetsi mo ngata doc ha o mongata fela la boga go lena re tla re tswara tse ding tsa tsona re tla bua le go kana go tse di bontate ba shwa bo hajukela le bakalang mabaka teng re tla bua la boga ka la bora mamene a tseba rena le show ya 9 o'clock motho wa FM ka 9 o'clock o tseba nna ke itautela show ye le maobane ne re le kai into surprise party
jale mono ile ono na le dikapolo ke ba jotse ke re mamelang show Yes. ya rona ya laboraro Yes. le tle le gone o tisa manyalo a lona ha o makatse o baneng show ena le kgolwa ka no makatse na makatse. ka nnete teboe mamedi hosane o tlise ke re hosane tsatsile tsatsile na re kopana le batho ke tshebeletso tsatsile na wena mamedi wa Motheo FM target ya ka e kgolo ke go gotlisetsa dintho tseo di latlhegang bathong ke ne bile ke re ha ketle ke romeletse mompomotse message ke ra guys ke kopana ke se ka tla le rane show and then but antse ke robetse ke anana ke re normal you know this thing it deep a holo ntho gore batho ba latlhelwe ke dintho and e hloka motho a ka hlalosang ya understandang botibo ba yona because o bona tsatsing na ke batlo o tlo rapela le batho ba latlhelwang ke ditšhelete okay because bohloko ba batho ba latlhelwang ke ditšhelete se ditšhelete tse wang go botse latlhile ke tšhelete ya re motho nna ke tsebile kae e nyametse bankeng kapa ne ke beile ka tlong e nyametse o bona no le ho tsa re ba latlhetswe mara ba latlhehelwe di a nkua ditso batho ba nkelwa ditšhelete ka sehloho mo mamedi wa karata hona le batho ba latlhelwang ke bodieta thole seeta sa right ha o sebe o kopana le sa left fela seeta se seng sa o senyametse hona le batho ba latlhelwang ke dikausi tse bo tsone tse di kotsi ya ka latlhelwa ke dikausi na go motholo latlhelwa ke kausi le ngwe e ngwe te yo o itshale ka morana yo bodieta thole seeta sa o setse ena ka ba go tsene a tla bo iplela rahman hona le mo seleng o bo swell o bo focus o se o nka tseding o latlhelwa ke bodieta latlhelwa ke bodikausu o latlhelwa ke di underwear e ka ba ntate ka ba mme o latlhelwa ke tsone phomotse bua nnete nenne ka morana go tse ding he di a go tse ding a di go thole gore motho tla ba nyameletse ke dintho tsena di nyametse ka madi mabedi wa karata ha di latlhege dintho tse ding di somewhere di beuwe tse ding ho bua le tsona wena o le siko monga tsona sure batho ba nke di underwear ya hao ka laborarone ka labone se ke na le miracle service ko yetsang TikTok okay yeah le Facebook ke rapella batho a ke tsene le shebeletse ke rapella batho nkile ka etsa be ke tlwele ke gotletse yana ke rapella batho ba hlatse ka metsi a bona a ka mahlong a bona tebo ne ke rapella batho ba robalang le dintho ke rapella batho ba lo rambatsa hona le ntate mo a ileng a hlatsa dinoa a jwetsa re ke nna ena ke o Jobek a re qeta go hlatsa dinoa hona jwang ba bang ke ba re ke rapella metsi ke re ba be metsi ba qetile ba dule di emere ke re nka matswe a lona le tshela ka ra di emerald qetile le dule le tle le bone ho tlotswa eng ntate modimo entse dintho tse tshosang ne ke ruta ka deliverance because ke yona ntho ntse ke ruta ka bona a ke le life ka la bone ke ruta ka gore deliverance le hoja batho ba ngata ba sa nkele hlohong including le runa le bahlanka ba ntate modimo ba bang ha ba nkele hlohong and that is why ba bang ba bona bo ntate moruti dikereke tsa bona di kwetsweng that is why tse ding dikereke diputso ha ona la ile sente ka ra kereke because baruti le bona ha bang ba nkela deliverance hanyane because deliverance e expose mimeya e ipatileng ka uruna e destroy maphelo a rona because momamedi Paulos ya ha bua ka mimeya yena bukeng ya ba Efeses 6 verse number 10 o ra re lone le nama ya ma le motho wa nama ya ma le madi o re lwana le meya e busang e laolang ha qetile rena ka mantsoba e a busa e a laola momamedi ya controla ha e qetile duty e a rena me ene re lwana le tsona ene batho ba di so rona re bona dintho tse tsalang in physically tse ka bo bona dintho tsa di nyametse bona o latlhelwa ke tšhelete o enka hanyane bontate moruti ba bantla bolela rona ke bona batho ba sa tlekerekeng yaka bana ka laboraro go tlile o se monga tsamaya le batswadi ba hae ba tlisitse mme wa bona o kutse ha o tsebisa ba mo isitse di doctor o kutsa ba tseba mo etsa ba le mahla Hertzogville ba tlile Bloemfontein ha ke mo rapella mmena because o moholo ha manifest ha bu ba lo ya ba bui ka o yeng ha tse mo tsamaya ke be ke rapella moradi wa hae kanti moradi wa hae ke moruti ho bua ballo ka ho moradi wa hae ya moholo or no re loile mmai re tswa molatela metsi re na le metsi a rona ro latang kerekeng e kenang ya bosiu re lata metsi mano batho bohle ba o re sa ba batleng
moruti wa kereke eno ya bosigo o re fa metsi a o destroy maphelo re destroy dikereke a re mosadi eno e re buang ka re le ka o yena ke moruti ne ke sa tsebe gore o ne a sa njwetsa because o ne a tlise mme wa hae ha ke mo rapela ke moruti ba re kereke ya yona re kwetse e wese jwale mike na re mo qetile re mo kudisisa so ke batla gore momamedi wa ka ratang dintho tsena tseo ke buang ka tsona le deliverance e re tla be re bua ka ona mehlaena re tla be re bua ka gore baloi ba etsa eng baloi ba etsa eng batho ba nahana gore re bua ka dintho ntshe tsa boloi people they don't understand re bua ka memeya e busang ba gona ho lata ntho tsena tse ke bua ka tsona baloi ba gona ho lata di underwear tsa lona mo mamedi ba fihle ba di sebetse ha o re wa sheba o le ntate kapa o le mme bontate ba bangata o fumana gore botona ba wa bo sa sebetse ha nako e ntse tsamaya o fumane ntate ha sa kgona ho etsa letho bomme ba bangata ha o re wa sheba o na le ditshatshe o na le magopo ba bang ba lwana batho ba kenywa diqitho tse tshosang ka baka la dintho tse lahlegang ha di lahlei fela dintho tsena di yankuwa ba di sebedisa ba di beha samewa ba fihla ba di sebedisa so ke re o momamedi tshebeletso e re nang le yona tsatsi mena ke tshebeletso ya ho thusa batho maemong a na dintho tse jwang mamedi wa ka rata tlohong tsatsing ya ka shokoleng and ha o fihla mane o fihla o ngodise le matini lane gore nna ke lahlehelwa ke tšhelete se ka la ngona ntho tse telele motho a fihla a ngodise gore nna ke lahlehelwa ke tšhelete kapa ke na le bothata ba lahlehelwa ke diaparo tsa ka ke di eng because tse ding di etswa so ba kgona nka diphahlo tsa hao ha ba qetile ba be ba etsa popi ba ba apesa diaparo tsa ho popi ena ha ba qetile ntho ngwe le ngwe ba bua le yona ka dipopi tseo ba tlo bua popi nyeno and then ha qetile ba hlabe popi eo ka dinalete o kule wena o le hae mane batho ba ngata ba tsere ntho o lahlela ke diphahlo tse di ga di a lahlela di apesitswe dipopi tse di ka matlong di apesitswe dipopi it's just that momamedi hlola ke re ha o sa di tsebe dintho tsena tsa mime ya gore di operate jwang o tla di nkanyana that is why ke tlhole kere batho ba ka ba tlo dula fatshe kere ke mane ba tlo shebella bona moshimane ne ke mo rapela ka Sontaga this boy o na ka 2011 o ile a le HIV o re ha hlalosa o re ntate moruti nna ke soka ke ne ka 2011 ne ke soka ke kopana le ngwanana o fika pa ofe ka 2011 o re na santse o na qeta matric wa na so kopane le ngwanana but ke le HIV positive o na bua bona ke la boka na boka la bueti o na bua a re ke o ithotsa le HIV positive jwang ha tseba a re ene ntate moruti ne re rata lo itesta le bagotsi baka ra ba ra gangwela ke manese gore lona se le bapala jwale because ne ra re tswa sekolo ne rata o itesta a re ka 2011 ka itesta a re ba mo testile makatlo mararo ke a fumana le HIV positive jwang ha tsebe ke a tla ona ka 2011 be ke mo rapela now ka 20 and the mo ke ne ke re ntho e buileng e bohlokwa ko ona ana lora a robala yes are every una lora a robala le ntho busi but ine se ntho e ka nahana hore e ka mokudisa kapa ya etsa enne yes a ka mo rapela because HIV yone ne le boloi ya tsamaya then ha qetile ya ba sa hlola ka kerekeng ka Sontaga na le teng kerekeng ba botsa na tlola jwa moshimana na ke mo rapela di spirit di lwana ka o yana dire re destroyile mosebetsi wa dintho tsana di tsona etsa tšhelete ka forex ba re destroyile everything re monketse di tšhelete ha sana nix and ha sana nix and now wes mpotso le wa ke ba o le wa ke motho ya rileng high yo landlord ya hae so momamedi le ha batho ba sa dinke le hlong ke kopa re ba le buka ba ya ntho ya Matthew chapter 10 verse number 1 Matthew chapter 10 verse number 1 mpale yona ke tsile di brele tsaka Matthew chapter 10 verse number 1 mamedi wa bona ha re bua ka boloi re bentse re bua ka gore baloi ba etsa eng baloi ba etsa se ke a tseba ho momamedi ba bang ba bile bana hana gore re sebetsana le baloi fela people they don't understand re sebetsana le memeya ene yo Paulo se buang ka yona a re ya rena ya busa ya laela ka labone ke ruta ka deliverance fela ha ke le shonya o Tito ke ruta ka and the bonte tlo magasa most about Phoenix ka deliverance people were clueless and I understand why but clueless
ba lampo go ba Jesu a bitse barutwa ba hae ba 12 go ba Jesu bitse barutwa ba 12 a ba ne matla a ho leleka meya e ditshila ke a pele yani yo Paulus a bileng ka yona go Matthew chapter 6 I mean go ba Ephesians chapter 6 verse number 10 mo Paulus a reng re lwana le meya e busang e laolang ke yona ye Jesu Kriste ntwa pele fa barutwa ba e matla a o leleka meya e ditshila ke a pele mo mamete and to an extent batho ba tla o jwe batho ba nagana gore mohlomong dintho tsena di etsala kerekeng tsa rona bo November motho tla o jwetsa gore ke nagana ntho tsena di etsala kerekeng tse bo November ke tlhola ke jwetsa batho ke ra ona kereke ntho e se number mo ona le batho teng meya e ditshile but it's just that batho ba nang le tšhelete bona ba ka se gone o etsa go e bona wa tswa because ba etsa eng batho ba na le tšhelete bona ba nagana gore dintho tsotlhe di solva ke tšhelete that is why re na le batho ba robetseng dipetleleng tse twi very expensive ke kopa o ipheta batho ba na le tšhelete le batho ba tsamaya dikereke ya ba iseng ba bang bona motho magistrate ngwana hae o tshwarwa ke tswekere a qeta go ba a qualify go ba pilot ha tshwanela o theoela lo sebetsa jwa a lo driver di flight ke a tshwara ke tswekere okay then maye ka ngwana ha nyawe ka ngwana mai ke magistrate go tsamaya 30,000 tšhelete nyae o lose 30,000 ha ke mo rapela o ba dintho boragadi ba reng ka 30,000 tšhelete nyae ene a se aware 30 ba yutswa ba inka ya nyamela 30,000 a qetile ngwana e ba re mo kentse tswekere yena o hopola mohlana le etsa operation ya letso a kentse ntho o le etsa operation a batho a ba mfounela ke be ke re yana kopana le nna ka laboraro o kentse ntho le etsa operation ka labone o le o buku e tla re le etsa operation ka ra a o kule itse a fihla ke be ke morapela a qeta morapela ba lo ke ba bua re ke rena ba me ba batla a etsa operation mare ho jana sa kopana le nna o ne a tla hospital okay ona tlo robala dipetleleng tsa ntse tiritsena le TV o utlwisisa now that is the problem mo mamedi wa karata ba bangata including le batho ba tlwang dikerekeng tse ding ba tla ba o re sa gone le o bua because ba bandra ba hlompha re gone le o bua ba maemo bona that magistrate wa Thabantsho ana tliswe ke that lady ali asa sebetse contract tsa di fedile ba mo tlamme ba lo ba Thabantsho itse Afrika ke morapela a pushitswe ke motho gore a tle kereke but yana ona sena go tla because ona nana gore because I don't know where the mohlomong batho ba nagana gore baloi ba na le batho ba tshabang I don't know ba na le tšhelete ke nana ntho ba itseng mare ko jwetse nnete mo mamedi wa gore I think so but ntho batho ba sa itsebeng ke tswa dikerekeng ke tsamaile kae go tlile batho ba different ka ra kereke honda ba tla bona boraro bona that lady ana sebetsa masepaleng ana sebetsa kae wa a re ntate moruti ke jeletswe dikoloi ka jelwa dikoloi a re ha sebetsa masepaleng a re ke sotleile mo botsele mohlanga kala ke mo invite ke re ke go kereke ke le ba ka ro ala twe ka koloi yaka ke motho maemo sa ma kereke tsena tsa lona tebo man mo le bua le reng goti modimo ke god tebo ke o se ke batho bana ba maemo ba tsama di kereke tsena tsa lona mo uting modimo ke god o tla tebo bo tsama a tsama mo because ba no ba tsama di ba ketse jwang ha ba ba tlotse jwa ke ha ba ba tle le ba bona ba tla ke ba tsama ka spirit santo sa Nikodimo na ba tla kopana le Jesu marasa batli o bona mar alma le ala kopana le Jesu ngwana batho mara o tlore ena batla Jesu o tsona le batho tsona ba batla nthuso le no go jetsa ne tsona le batho mametseng ba batla nthuso mo mamedi wa karata ba banye ke understand why ba ke ba ko ba mfala kana go tsene re le baruti re protect maphutha wa runa wa tsara ba protector jwa ha ke sa etse deliverance ke le moruti ke tlo criticize deliverance ke tlo bua hampe ene wa tsa ke etsa maphutha ka se ka tsa malo e batla okay re sebetsa jwalo ba ruti ka tsa tsile le moradi wa ka wa ntjotsa gore ne ke tshaketse
moruti yo mong kae papa jo moruti mo di tsa bua ka wena negative ke ra ngwana ka ke language ya pulpit una protect maphuthe wa because una tsaba hore ha ka bua hantle ka nna ba tlotla hore so the only way fela go rampu ya ke yona ntho fela e tsala hore ba protect maphuthe wa bona and re ba protect jo re ba protect bohloko gore re ba protect ka dintho tse re ke ra gona ba thusa because o bua nnete tebo ha ke qetella le mo mamedi the way batho ba sotleileng ka teng batho ba sotleile and now also about the more ban thata ka teng mesebetsing tse fela batho ba lahlelwa ke ho ba thata le ho feta and the more ho ba thata le ho feta is the more batho ba frustrated and that is why today re bona batho ba thela dingakeng batho ba khutletse back dingakeng batho ba neng ba phulisitswe ba rata morena Jesu ba khutletse dingakeng today re bona le ba hlanka ba ntate modimo e ba disangoma today re bona ba hlanka ba ntate modimo banka bana ba modimo ba ba isa bosangomeng batho ba re ne ba hlompha re tsaba batho ba ke ba hlanka ba ntate modimo but today ke bona banka batho ba ba isang kae bosangomeng so that is why ke re ho thata mo mamedi ho tshwanela hore batho ba tle ba thusana because the more batho ba miserable is the more batho ba iqeteletseng ba inela dintho no tunya ha o lobile o itse batho be leng hore ba lahlelwa ke mesebetsi una batho ba thola mesebetsi ba lahlelwa ke mesebetsi ka tsela e sa understanding le batho ba lahlelwang ba lose di business easy wa loser le di deal tsa o dia failure dia lahle mamedi kopanang le nna tsatsing la ka shogole hona le motho go mo yakile ngaka o na figara ke moruti a Dr. November ke tlokopana le nna ntse kopo bua le ke re e ya ntatare ndati ke go pompe spirit ke etse jong gore ke re ke ka yo hole le gore e eme ke be ke nka Bible ke be o di matafuli ntse le ho bua ine ra ke nka Bible ke re ke a ema ka motho ska tlongjo tsa ka Bible because nna Bible yona did not work for me ho disa kereke ya ka ara ya nsebeletse ke go ponje tse nthe betere ka re ntata ke nthe am quotela batho are ke tsoma yana re tswa kae le yana re tswa kae am quotela ba so the way we limbi makateng that is why I ke ratile message on tate moruti thae the wa bona relationship ya morena Jesu le motho o tshwantse motho a ska ba ikopanya le batho you don't build your relationship le morena Jesu le batho ba bang because when o ka sheba batho ba bang hona le batho ba ho morena Jesu but they don't have a relationship le hona le batho ba teng ho morena Jesu hona le batho ba yang dikerekeng marhaba yo ho morena Jesu re be re ba le batho ba emang di pulpit ba buang ka morena Jesu o bona ha no re moruti eno o bua ka morena Jesu kanti no a yo ho morena Jesu that is why it's wena o le motho you need to have your own personal relationship le morena Jesu because what's about mamedi na since ke police ka 1994 ka 1994 a so ing again sure ife kapa ife ene ke kopane mathata mangata ke ile ka lapa ka sotleya ke reke ka ya hana o hole ha ke so ing again ha ke so e sangome hona le go ne ke la le dikoloi di thula ndate molo ka ba mfounela bosabelo man a re kopa a re ngwana ka tlo jetsa a re modimo a thuso so ke kopa ke isa kae ka ha ke so ing again ha ke so e sangome ha ke so anywhere because the relationship e kileng ka build le morena Jesu it was so much strong in the strong le tsatsing that is why le about ba nahana re ha ba nsheba ke etsa di content tsa ka ba nahana re no something is not right kan the people they don't understand the relationship e kileng le morena Jesu so mo mamedi ka ratang ke a le kopa lona batho bohle ba lahlehelwa batho bohle ba lahletsweng ke dintho tshepo e sentse le teng morena Jesu ka deliverance o ntsana le bogoni ba o restore dintho tsa hao mamedi deliverance can change your life ke bua pela ntate modimo ka ba botsa bo seleke ke ba rapella ba lo ba manifest bophelo ba seleke bona bunkuwe family ya seleke nenge mabitso a seleke a lahlela foundation ha bo seleke ba ha ntlo ha bona family ya seleke yanka lebitso la seleke and then they fika lahlela Kara foundation seleke ona le maka phahle man seleke mark that mark ya high ke mark ya le hlonolo la hae ine re ka tsa sele lembe ke mo profita ke mo jetsa re etsa etse ka bophelo ba hae ha ke mo rapela wa bua mme ya neng a fihle pele speed la seleke ka ta o hla mme o nke nka le hlonolo la seleke ba bua ka hole ka seleke a ntseng a bua mo so ke batla gore deliverance can expose dintho tse tsalang ka bophelo ba ha re tsamaya mala etsa mona hore ntate moruti November ke tlhagile le gopo le o buang ka lona ke dire ya mare
e motswa o tswa sepetlele makgetlo mararo o tswa o sewa ka legopo la mopona o se ama tswang le Cape Town a tswa o sewa private o hlaile legopo a manga se magopo a manga se magopo ama wa tsaba bole ba kgona go ke ntho o na ke legopo ka pakanti ba kentse ntho ba kgona go monitora ka yona hona le ntho e ka ra legopo le wena o ntse nana that is why a sa foleng o le pinye o le kinye o ile tse o le tshatsa ka spirit tse para le full kantino ho kentswe ntho e gona go monitora bophelo bao so batho ba ka linkeng hanyane mo mamedi deliverance will change your life e tla o lokolla dintho tsohle tse o tlangweng re fana ka dinomoro apela go qetela nomoro tse le kana founelang ha le batla tla tshebeletsong tsa tseneng ska le ba lona batho bohle ba reng re lahlehelwa ke ntho e nngwe le nngwe dintho tsa ka di tsamaya hantle bophelong ba ka tlo tshebeletsong tsa tseneng ha o fihla ke mano re ngodise because ke batla ntate moruti a nrapelletsa tsena ka o fela mamelo ba tlang tsa tseneng le fihle le ngodiso o ba le ka o fela ba tla ba le teng ba tla ba qala ho tla ke a ba rapella tsa tseneng ba lahlehelwa dinomoro tse le ka la founela ho tsona ke 078 398 3446 ka dipeta 078 398 3446 ke tsona tse tsa bobedi ke 079 083 3833 ka dipeta 079 083 3833 mamedi fonela mo tse ding tsa office ke 079 051 011 4977 051 011 4977 mamedi ka la matekisa phase 3 kapa phase 7 o buru ya kerekeng ya pastor of mamedi le bitse la morena Jesu hle le a tseba re ke ntho ha le tshwanela o tla kerekeng le bitswa ke matswalo le a kgathala le jwang bitse la morena Jesu ska o jetsa batho ya kerekeng ka la matekisa phase 3 kapa phase 7 o borfelo ya kerekeng ya moruti November 10 yeso kapa pela shopo ya madi tlhabela o ka re shopo ya madi tlhabela ka koloi driver ka re ya Grootflei o tsama straight o fita limo molo ka left o fite mo Greek ka lefteng ya hao pele mana o se fitile bo Greek o shebe ka lefteng ya o tla bona kereke ya rona ya bona hala e tsele wena mabitla bo so kena mona re kopana mo o no tseba re baloi ba roba le dikoloi tebo ntate mo ntate mo shisha koloi tsa hae tse itlika di eme ka ofela ke ba ka dikoloi tsa boemo bo right una le difena tsa boemo itsa ke mo rapella ke mo prophet ke re koloi tsa go etsa ka tsana di shwele ka ofela mo botse ka mo rapella beking e tlang ka di tsamaya motho mo diverse do pomaro golf 7 e robeile a tsamaya ka di high court la Bloemfontein be ke mo rapella ba lo ke ba re tshetse ka swasho sure gore ska tsamaya koloi e ntšha golf 7 hai ach tebo re tla kopana ka la bra 11 o'clock hela ke thank you guys